Itu mesti imut, Lin. Kemana tanya? Samperkan ah. Imut. Kemana imut serangan, Pak? Minang gitu ya aing. Nah, kemana? Ke pasar. Yang saya ke pasar. Sorangan bae. Nah, kemudian ke pasar. Beli sayuran. Dina sayuran. Jeung masak eta. Oh ngecek ya minta duit. Dina deh, duit naga eueuh, teu boga duit. Atau gue aong. Hah? Duit? Duit naga eueuh. Dompetnya ketinggalan di imah. Ada nungguan mah imut di dieu nya. Kan nyokot duitan ka imah. Heeh geura. Rek minta duit ka mah. Tungguan hap. Heeh. Aing, kemana sih budak yang ngopi aing lah? Ati, Aing kemana gitu? dekat dia ulin. Oh, si aing balikin kopi ke. Mana duit nak? Dia tuh boganya. Borot-borot di mana boga duit? Aing. Oke. Mana ya duitnya? Receh bombrak deh. Ya balikin kopi aing. Heeh, sabaraha? Atuh balikin kopi kabeh jeung urang yang surah itu. Ada kabelah mana? Kabelah dia beli kopi mah. Burung. Yang surah itu. Aing simut minta duit nage kosong ya aruh duit nage kudu minjem duit ya kasih merjok ya aing. Lor dah lo dia Aing ta. atas, aing atas, Awas, aing jaga hati-hati. atas, aing jaga atas. Aturan yang ganggu baca engker kagok ke bang. Mer. Enan. Aing boga pi omongan mer. Ayo omongan kayak. Geran, penting aing Oh, penting. bisa engkelan aing kembalikan ya. Ha gerak nan ya. Ya, pinjem duit. Han duit tahan ida mah. Mau gerak pegang aing. aing lemuk bae aing ti mana boga duit. Panggil cewek aing. Lain bagusnya ieu cewek bagus. Aing dipenta duit pu. Aing teu boga duit, di dompet ge kosong ya. Nyaho ya aing. Dompet kosong dah tuh. Kosong dompetnya ge. Dia mah minta duit karena pengangguran, sarojeng bohong perang saing mah. Oh iya nya. Nan saya tidak beandak. Kes bae. Gan yang dikancil ngomong bae perang saing mah. Ieu mah keur serius ya. Dia Oke aing seneng mah. Gerai ayo ya, mer. Lah ilah deula aing rokok ge geus Aing mah teh dia mah. endung rok aing mah ge duit. Atuh kumaha boga awah. Ya jual HP aing burung los. Buka duit Dek tidak. mah teuing aing mah ikhlas ting dia demi baturan ya. Dia mah aing mente ge 50.000. Aing. Lain ka mana ini miskin nyari injam. Aing. Ayo dia datang Datang. lain dege kenang atuh. Aing tuh pupu-pupu kita beli kopi. Warung balikan ku dia. Ganeng. Nah, tambah Lain lagi. kita beli kopi ku si Acong. Lain Oke nya duit, boga duit. Boga Geus aing nu meulikeun kopi na ka dia. Indah bagi ramat Gara bae aing keur bager kode ka dia meulikeun. Belikan ya. Terus tungguan di dinya. Si Acong lagi mana? Kita boga duit Si lagi Acong mah di ditu. aing. Ah, kaing meuli kopi ya. Heeh. Kan bae di dia, kaing meuli kopi lan. Ayo dari mainan sih. Iya kami main ML malam tadi si Onge ngeganggu ke kami. Coba boleh cacahan be burung tekadele nya tuh handak tuh coba tuh. Si Onge nginjem duit. Ara ini Kembalikan ku aing, jo AFK aing. enak, Pe. Derita, torta, awas ta. tower turet dusun. Oh, atuh kumaha aing bae dia membahas beda-beda ngaco. Panturet binaan. Alhamdulillah aing menang duit dah. Kebel amat. Aku tadi yang duit. Kebel amat ya meta kos. Ya duitna ya. Kayak Nunya. Terima kasih gitu nanda kai. Terima kasih atuh sarua eta nu jeung terima kasih. Mending gak ke pasar bae. Ya aing kinan buru aing. Hayu mending ka basolan ka tonggo. Oh hayu burung. Hayu ndek moal. Hayu. Mau nyaran mak. Moal. Oh siap berangkat Ayo. Gabut ya. Balaan gabut ya. Hayu. Hayu geraan. Ya atuh hayu. Hayu ya aing. Ya aing dia mah cicing Aing bae segede tahu aing cek-cek. Hayu geraan ka dia. Aing ka basolan nih aing. Ya ngalor bae eta jadi lengan aing. Baso. Teh, baso. Oi, biasa bae eta nu hayang baso. Yang dia mah baso di dia aing mah. Di dia mah murah dia, ngeunah dia murah. Nge ada yang lobanana. Hayang loba bawangna. Tah loban bawang aja bokelek. Pinggiran be teh. Neng jeung a. Makasih. Kita beli kopi nah resep kemana kebal am sejenol. Pakai saus. Jadi aing mah yang make garpu. Ulah tah pakai sumilang. Jam bara kuari. Jam 14.5 genep nu aing mah ieu kuari. Kebal amat isi onge. Tunggu kehalanan tungguan bae sabar dia mah boga kira-kira na baturan Lain gelombang. orangnya duit batu. Atung kayak poe teh batur ge nipu. Keprimanusiaan dan keadilan dan perwakilan ieu. Sama kan. Aing. Nyamekan. Maes aing malah mun tadi susul ieu ku bogana ka Dan dieu. aing mah ieu kuari hayang ieu teh nanti ngaranna. Hayang nu pisurieun teh nanya. Iya, film
asli Allah, Sunda. main Mobile Legend ku bosan-bosan teh. Film asli Sunda pilucuan Oh, mah. nah, coba dinanan ieu coba aing nyar. Dina YouTube. Dina YouTube. YouTube dulu. YouTube, YouTube. Ngeunah amat ieu basonya. Nah. Cek aing ge di dieu bae ngabaso nanya murah ngeunah deh. Woi, Lancang. kopi aing ke mana? Ku si Ong ya tadi dibalikan. Ke mana kopi aing? Ku si Ong ya dibalikan. Bohong dia. Masya Allah, saksina ya. Ah dia entah ya. Cenah kopi sih yo. Kopi aing, panduit aing. Oh, golopok dak si eta. Masa eta ai dah. Cil. Dia. Ku tadi kayak ngomong tapi tanpa balikin kopi. Atuh si Ongina bari ka mana? Atuh ku beli kopi. Gusti, dak si Atuh eta. kopi aing ke mana? Ku si Ong ya dibalikan. Ke mana? Tanya kadit yun aing balikan. Ai saya tuh biasanya di mana? Biasanya mesti eta mau itu gitu tuh di nanti Pangandaran teh. Di mana dong biasanya? Tempat biasa paling si ongnya teh. Cari tangga dia. Yuk. Ayo Coba cek, kita. ayo tangga naik. Kapehan. Si eta yang kemana banyak? Kapehan. Ayo tangga kapehan. Ayo, ayo, Aduh, ayo. ayo mau sinyal di situ mah dak. Ayo mah tenang geus anggeus. Amat ini jeung baru dak. Cil. Dia letik Lain letik. gua kira-kira emang serot-serot minuman gitu. Bae ngucap. Hayu dia. Aing aing manik balik seren Ngeunah mah. gitu balik ki aing. Yang poin ke pasar dia mah. Asal buat babur itu. Astagfirullah saya tak lapar tenan budak geus beak basana ge. Pantesan hayang balik saya tak aing katipu ka bol-bol ieu. Tak si Ongina ka mana kitu Dari dak? ke mana gitu tadi beli bakso? Beli ke warung. Tuh, puluna mah. Sabat tiga. Ayo tangga sahabat. Itu iya dak tuh. Tuh, dak. Iya dia. Ngeunahan ngebaso. Mana Gitu. kopi aing? Kopi naon deh? Atuh kopi aing lah. Kopi naon dia meredutkeun teh aing. Ah, budit aing. Duit naon make duit si jendol tanya ke si eta. Duit si jendol kumaha hanya duit si Acong. Sing bente suruh Bener dia. Ai tadi ge dikonok-konokeun di ditu duit Acong jeung meuli kopi. Tuhan, tadi duit dia. Lu, Parah ya dari ya. Tolong dari ya.